mayam khurmjiri back news ki Manung na da Kkay Thokchom mayam tram noksari haukiba November 8 da Zemhol da pangthokiba maitai pangal gi matang da khoi identity gi matang da seminar ama pangthokro matung da ngasi gi khoi gi back news ki thamjari ba khoi gi topic asi issue over pangal identity tonga tonga pangal gi miyam gi parakta tonga tonga samam na ba sing lairi ba sing asik matang da kitang khare hena wakhal tanana ba gi matang ni aduga loina masi da lengsin biribe ke sing si ai ge kanana lengsin biribe si uza Arshad Baseimayum Co-Convenor Maipak Ningthou committee Maipak Ningthou committee habasi Maitai Pangal Kunthok Ningsing Thorom committee habani aduga hariba committee sina sillaga haukiba November 8 da Zemhol da pangthokiba adungba pangal identity matangda yam saw seminar masu pangthok pigibani loina guessing man election bire boza SM Jalal president AMMOCOC ki president Jalal su trab nosari with Dr. Syed Ahmed assistant professor Department of History Dem College of Arts oza Syed su trab nosari loina ahamda koina mayam sida koi guest mayam da request ama hana thamjage sensitive oi issue ni na koi rhetoric oi mong da thambidana ba koi facts and figures hai tare kare hena laiba amsa ta mong da dum khana basi dum da sathana bagi aham dai guessing the request osage aduga aham bagi question si Dr. Syed to Syed talak sake hana si oza seminar so oza panel kanoina paper pathok pi yaw bi ge to just hojik lai findings hai tare pangal community ki marakta muslim islam dharma chali basing ki marakta Maitai Pangal haiba tongan wahan thok mayam tholai matang da kari mot lebi ga ham da kitang thambiza hygienic basis hai ki Maitai Pangal haiba sigi term akoi na muslim dharma islam dharma chacharaga su Maitai Pangal haiba sidi hana akoi na pangal hairame ariba lairik singda adu Maitai Pangal se akoi gi 1994 की September आई दारे अदुदा कोई government notification की मतुंगी ना साइकी मंडल commission ना मैटे पांगल सिंह से साइकी मणिपुर की indigenous community अमोइना other backward classes ता चिंहल लगा मैटे पांगल लेना मतमदुदा government की notification दा already लई खरबा अदुगा अदुगी मखादा थबुक संगबदा state की है दारे अदुदा अकोई reservation already फंगबा मैटे पांगल ने अदो मदुदा अकोई ना आई इसामा की personal view ददी government की already सी द लई खरबा बोट अमनी मसी से अदुनी एदा थमजे ओके अदु मैटे पांगल है बस मैटे पांगल सी government ना recognize तरोगा लाइक बोट अमनी अदुगा नौना तौगे तौबो बोरसु अदुगा थेंगना तौबो बोरसु government recognize तो पोरिन मैटे पांगल हाइना हाइबदा कैसो काइबे लेके है मफम दुने बा ओजा जलाल करी हाबिनी सु थांग identity की question की matang se masi laksating mamangda first of all masi ga koi panel discussion si koi Maipak Ningthou committee ki koi maikai dagi koi convener review ba koi waza bk morangcha oina yaubira magadi hena noi jabdu oi rom gadawani na khale ba hujik sing asi khanari cha koi gi pangan panelist ngata oina tawre masi su nakalam rom da noi haina so dum thamjage koi gi question of survival of an identity have a pot selak pakanda masi am sensitive oiba issue ni aduga masi based on historical fact historical reality aduga lairiba jati dugi livelihood magi life social realities food habits magi cultural realities mayam ji yenga kanda identity sigi magi uniqueness distinctiveness aduga magi identity du da leijariba top saktam dom madu preserve toraga chatkada me haiba adugi wakhalon makha ngasigi manipur khunai sida magi identity gi hingnana ba yamna achoba struggle ama laingi gi marak sida haujiki seminar session ki ba oibado aduga mari leina badani laisi masida koi ahan ba question oina thambiriba Maitai Pangal haiba terminology se masi karamaina lakhibano haibdi matang da khoi oza said na so hojik thambi bada adum panbi khre 1990 ga 4 gi September gi date 6 da oigani madu da khoi gi notification ama khak thola kanda khoi gi Maitai Pangal haidna khoi gi Pangal haiba community se masi government na recognize tawre haiba du gi wafam lakhibani Madugi mamang da koi mandal commission ki pot se 1979 de ki horakpani 1992 da koi ki kano ki Supreme Court na madugi pot to amung endorse to biwa pham se lakpani aduga mandal commission ki survey ki team se Manipur da lakpa matam da some certain sections of the social organization kana gomba kharana narrative ani khak le rami ke matam da koi ki 1993 da koi ki Maitai amasung Pangal ki marakta
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯦꯁꯤꯃꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯐꯦꯅꯤꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯑꯅ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯖꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ 1990ꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯦꯟ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯂꯣꯡꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯃꯨꯀꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ 1997ꯗ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯁꯥꯃꯩ ꯄꯨꯌꯥꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯚꯦꯟ ꯀꯟꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯣꯊꯦꯟꯇꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯕꯨꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤ ꯊꯤꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯃꯣꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯟꯁ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯒꯠꯄꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ JNUꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯥꯃꯤꯌꯥ ꯃꯤꯂꯤꯌꯥ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯡ DUꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯥꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯕꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯨꯞ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯁꯤ ꯎꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ सिगुम्बा सिचुएशन अमखक्ता मसागी आइडेंटिटी की डिस्टिंक्टिवनेस से मसी लेतबा यारोय हाइबा दुगे क्वेश्चन ऑफ अखोगी रिविजिट टू आवर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री मसी याम कन्ना सेंसिटिव ओइना लाकपा टाइमिंग सिदा अखोगी मैतै पांगन हाइबा पोसक्सी मसी जस्टिफिकेशन पीबा अदुम्बा वाफम मा लाकपसी मसी याम प्रॉब्लमेटिक ओय अदुबजा अनसर्टेन ओय तसरगा हाइतारे मैतै पांगल हाइबसिगी कनोसिदी ओजाना सो जसैना साबिरी दो ओजाना साबिरी 1994 दगी थोलखिबनि हाइदना अदु मणिपुरी मुस्लिम हाइबसिदी करमबा चैप्टर दगी करम दि थोलखिबनि हाइबदि मतंग दि ओजा मदुगी कनोदि लेबिगद्रा अति मणिपुरी मुस्लिम हाइबसे आइडेंटिटी ओइना मणिपुरी मुस्लिम हाइना डिफाइन तौब नत्ति मणिपुर लरिबा इस्लाम धर्म चटपम खैसे मणिपुरी मुस्लिम नि हाइबा दुगी वखलोंदा मणिपुरी मुस्लिम हाइरगा मदुदा अदुम अखोय लार्जर कंटेक्स्ट दा इंडिया गी ओइबा अमसुंग वर्ल्ड गी ओइबा मुस्लिम सिंगे कंटेक्स्ट दा मणिपुर दम लैबा मुस्लिम टू डिफाइन तौबनि हाइदना अदुमाइना थोलकपगी पोट अमखक लैखिबनि अदु रियलिटी दा इन रियलिटी दा अखोय हिस्टोरिकल अकाउंट्स दा फंगिबा अखोय असेंबा आइडेंटिटी अखोय निंगथौगी मतमदा अदुगा तोंगान तोंगान बा अखोय पुआरीगा मरी लेनाबा अखोय चैप्टर सिंगदा इंसिडेंट सिंगदा अखोय याम मेकलाना लैखरबा अखोय असेंबा आइडेंटिटी दो मदुगे आइडेंटिटी दो अखोय ओके आइडेंटिटी क्वेश्चन दुनिया तो बोजाना मणिपुरी मुस्लिम साइबसी केनो तौबनिना हाइबे चाम जि सिनरबनिना सिनबिबनिना हंजनिंग थमजिंग कोगनोसना हाइतारे तो तोंगा तोंगानबा जानसु पाइ हाइबिरि नोंसामै पुया अदुगा तोंगा तोंगानबा रेफरेंस मयाम दा हाइबिरि मणिपुरी मुस्लिम हाइबा वाइसी एकदम सिनरका लाखिबा हाइबा को हांगदुनी अदुगा मैतै पांगल नत्रगा मैतै पांगल बोरो पांगल हाइबा वाइसी दा कांसेप्ट दा लाखिबा हाइबा वापम जिनि अदा दि करै हाइबि दुगी दो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दा को मजि चुम्मे साइगी आइगी रिलीजियस एफिलिएशन दुना सक ताकनिंगगना अकोइना मणिपुरी मुस्लिम हाइबा मसिसु लेतबा नते अकोइ अयाम लोइना आई इसामक से इंट्रोड्यूस तौबा साइगी आइगी धर्म दुगा मानबददी ब्रॉड ओइरक मतमददी मणिपुरी मुस्लिम सिन हेना कंफर्टेबल ओइरे एकोइदा कनानो हाइबा मतमदा आइसे मपानदा चटप मतमदा इंट्रोड्यूस तौरक मतमदा मैतै पांगल नत्रगा पांगल हाइरक मतमदा आइगी आइडेंटिटी से फजना खंगदबा सा इथनिक आइडेंटिटी मोइना चटखिबा हाइदारे लोकल की अदुगा अरीबम लाइरिक सिंग द पलम से पांगल पल्ले पांगल सिगी से ओजा झलजित कोय आरके झलजित कोई याम फाव स्कॉलर सोर हिस्ट्री ऑफ मणिपुर दा याम क्लेरिफिकेशन पी अंगन बम मतम दा पांगल हारिब टर्म से
Bangalom de Gilakpa, Punamak se West de Gilakpa, Sing se Loinamak, Pangal Hirame, Adubu, 1606 de Kuntok, Achobama Lakpa de Gi, Pangal Hariba Tom se Muslim de Lehore, Atay Mayam, Sina Mayang, Were, have a port say, Yam Pazana dum clearly Palle. Palle se Aquina Sagi, 19th century de Gi, Islam, Manipur de Muslim Sing Shida, religious consciousness of Mayam Chauna Lai. Lai Maram se Aquagi, Ulema, have a Islamic scholar. Khara thoge like tamure kholure mogi consciousness ni lak badagi di aigi religious assertion religious identity do hen express torok badagi di koi se more comfortable oire hai dare manipuri muslim hairaga na adu manipuri muslim have tam ni hen brought oin sinara pada bayam da hen idin sak tak nungai be wapam ju dum zathara puni have ni skor lai lai su hai ba sing maga hen kal lak pa have tare okay mathangi raw dom lak sarang oza Arshad kari have ni si mata kita not only koi gi ngasai gi nainagi pa seminar ri wapam na tabi da hari ba hojik lai ba Hybrid conditions in the Mighty Pangal, Masung Pangal, not Manipuri Muslim have times it are Karam Wapam Tamil. The Singna Harakanda Aquina, I get it, Kahana Maridi Natrava, Tobo, I opinion da, and a conservative Kitang Tamzage. Hoji Han, but the Kogi Yampung Jalan Hibikiba. Pangal Singi history, like a historical account, Amopoda, Mighty Pangal Hibi, Yaudi Heaven. Hoji Hibikiba. Although Hibasigi. Tasingna na masigi proof puthokpa ngamagadi puthokpiyo then ai na haijening badi ai parmanu khatang pijagi 1891 gi mamang da leiramba maitai pangal gi phibam haiba larik ama 1891 gi mamang da leiramba maitai pangal gi phibam haiba larik ama B Kulachandra Sharma na iba page number 12 ta yamna clearly maitai pangan gi maram da iri maitai pangal haina hairaga iri then sida Hajiki, Akogi Mighty Pangal Hana, Lakibaki Matangi, Samla Powari, Makatang Lizaki. Akogi Mandal Commission, Semba Matamda, Akogi BP Singna, Prime Minister Ringing Matamda. Akogi Manipur ki Bransama, Mandal Commission ki Bransama Manipur, the Labatare, Abadi, Adugi observation Tonava. Matam Lamatam do. Secretariat ki Law Department constitute Tauraga Mandal Commission Shembane. Law Department na constitute Tau Bahibasi, Maduda Sanga material Makoi to the whatever Law Department na Kangani Kanakanayawi Kanakanayaw dedo, Ochi Lagadum Kangani. Then Sigi Perasideda Mandal Commission ki Manipurda, Singyo branch Sideda, Oikiba Mandal Commission ki Okogi member Haitare, Raz Atom. Bapu Sharma and Kelasandra Moirangtem Chandra Singh. Makoi Ohumna, Koi Hariba Mandal Commission Sigi, Koi member Oi, Matamda Tigalamatamda, Koi Pangalgi, Maikaida Kari Labagi, Habagi, Yamnakana, Moina reference loan of Honor Matamda, Matamda the Ampua. Ampuada Mokoitai, Ampua Sale, Matamda, Ampua, Salampaga, what is Hanamatamda, Hariba Pangalamadi, Maite Pangal, Habagi, Pibam Sira. Wari do Pangal Haiga Dabni, Mate Pangal Haiga Dabni, Haviki Pochi, Makoi Masing, discussion Toropada. I am Pagi Mioikara, Kudak Matam to the Yaurba. Nasi Akoi I Unaze, other Makoi Paudum Doi Tamzage, Bokoi at the Harakumatanda, Hajiki Hariba members sing Make the Mate Manipur lady Pangal Singsi. Pangal Singsi actually Maitai Ningolna Pokpa Sadana Dangaktani. Genesis or Bapotama Lay Credum, Lisang Sitna Lacre, other Daragadi, Haiba, Pibamsi, Kai, the Nabugitamakta, Akoi Maitei, Pangal Maitesi, and Extoraga, Maitei Pangal Hibasi, the Kai related, then Muslim Hibagi Matangiramo, Muslim Manakarigumba, Coin Hiram Bataragadi, Muslim Si, Akoi reservation, Akoi 27 December 2016, the Akoi reservation 4% Pange. Manipurda. Hibasi reservation Pangotam the reservation PDC only for Maitei Pangal Kakta, the reservation PDC 4%. Abadi Maitei Pangal group to belongs to Raga P reservation. Then Adu Abataragadi, Ain Hajanina, Haiba Maitei Pangal sings the reservation P, Maitei Pangal gi, Maitei Pangal Nihan Hairaga order Tolakre, Abadi Gazette Fongre, Manipurda Labasi, Maitei Pangal recognized then Muslim Wabataragadi Equi reservation Pangabagi Maram populate.
Muslim oina aikoina karigumba Manipuri Muslim ni haiba taragadi madugi Muslim oina Muslim chedi all over the world the lairiba Islam dharma changde largest community ni phangoi ba moigi RR da yauriba singchina mar moira kanda adu aragadi akoina hoji maitai pangal haibasi si matang da aina samlapna panjarabada sengna kanda maitai oiro maitai pangal loiro maitai pangal loiro pangal haibasi kaubada asokpa leite maitai pangal hairaga su madugi akaiba leite tobu pangal haina aikoina onthok pataragadi or matang sidaida pangal no onthok pataragadi mamang da maitai pangal lana leikhriba akoigi reservation lauraga oja oikriba doctor oikriba engineer oikriba sare kana piriba kudongcha pikriba singji si class togadra okay then aikoina paper da natraga ai maitai yaubasi ai sungbam pamde pangan khaktagini haibase pangkhakta oigadam haibase tause matamdu kamai togani akoi warip am lauraga government dakshin gadami akoina koilau laurago oigadam pona te maramdi already gadget pass toraga leikhriba lona bind toraga leikhriba yagi poramani ba adu akoina government gi side ta application am ho pidriba government gi side ta mayam khangna thabuk am ho tawdriba hairiba sidaida akoina maitai yauba yaroi pangal yaugadabina akoina tawbasigi akoida headache kharabadi lebi exclusiveness to ni madu kano hoi aduna masi thoina pangan kaubada nungaitaba thamoida leite samane akoi ethnics group ni Manipur da belongs toba adu maitai gi khoi gi sada nauda habidi maitai ningol na pokpa sada nauda ngaktani mara pangal khak ana kauba kanda akoi madugi kaiba leite then atopa mafam kaya da su Afghanistan su Kurdish kauba adagi Bangladesh da su mai magi Assam Moria na dum kana hojiki han Bengali leiram sing do maina masada dum maina pakna gi lai then sigi matang da ai keno ma hajarake pangal haiba ga Muslim haiba gi khena basi aina chahi sigi angan ba sharukta kasar da ai visit ama sase kasar chap matanda kasar si akoi gi Muslim haiba ga pangal haiba ga si tongan leiram abadi aina akoi gi Islam dharma chatpa thengnabum khoi si asi pangan natra kan no pangal hai ga no pangal hai si kai gino pangal hai ba si di de Manipur da gi haurakpa maite ro lon ba sing si pangal kawe ayoga Muslim hai ba sina hairiba mayang dagi lakpa taraga su Hindi lon bo ero Bengali lon bo ero any akoi gi Islam dharma di chatpa haiba du Muslim kawe pangal hai ba si di maite ro lon mo khoi si pangal kawe na ingonda admaina ingonda point to give lay then aduna pangal lana kauba kanda akai belite to systematic oina satpa niyom du sumdraga koina maitai lokthok da bani haibasi akoi gi hanna tawgada thabuk tu tawra kanda government gi kari na tab taraga di akoi aina ngasai han ba thamjagre akoi gi mamang da maitai pangal lana akoi gi yambung ai gi nusi jaraba na ga yamna handi loina rakpani akoi yambung mak auji akoi gi oja oiri haibasi akoi OBC gi maitai pangal gi akoi gi maitai pangal haiba OBC certificate adu sumain tawduna certificate maitai pangal lana sizin nakhibu oisi akoi kamaina kari orak pai okay okay sigi matang che oza na habiri se koi gi sagi official oina cham khara jusin na khara ni hek lok thok pada madi kudong sa da madi akai ba mayam su lakani to ka inclusively maitai pangal lai da Manipur sin na ba ka akai ba lai te pangal lai na habi su chu lai akai ba lai te to ka mapanda at broadly yeng watam da Islam dharma satpa Muslim amani haidana Manipuri Muslim amani haidana identify to da su to dona akai ba lai mo habi wa hum de tong do piri jalal kari habi ni sai matang da masi hojiki kanoda khoi gi Arshad na thambi bada अखोगी हिस्टोरिकल अकाउंट पांगन हाइना अरीब लारिक्सिंग दा यावरमबगी रेकॉर्ड पुथोकपीबा ngamgadra habado madugi matang duda han balakjage aingon da hauje hauje record yaujare maduma akhoi offline doraga su yengbibe yagani akhoi sirka ira akhoi 1511 sirka ira 1511 da chaitharon kumbaba koi marak sirai chaitharon kumbaba si akhoi edition mayam khak lai adubo chaitharon kumbaba sida mayam na khara common oina authentic way na season na basi saroj nalini arambam paratna Routledge publication na 2005 ta London da publish tawba masi larik sida yawbani page number su loina yawre ai masi loina haijar roi detail documents loina yawre masi ma
Sirka ira 1511 da 1513 da 1556 da 1557 da 1592 da 1601 da 1602 da pangan hai ba tam se masia koi chaitharon kumba ba da fangi Maitai Pangal nan phang de no maitai phangal lai na leite Manipuri Muslim haina di madu jo iram bachu leite sira ba yabu bi sine akoi gi sia koi chaitharon kumba ba gi direct akoi gi kanone PS dunia aduga adudagi lawthopa kanone copy ni si pangal lai na phang ni sir that means 1606 ki mamang da Manipur da pangan hai ba kanglup se lai re ha 1606 ki mamang da and Manipur ki pangan hai ba identity si ki creation si masi ki origination se masi ki matang de yam bek oi ba yam uncertain oi ba naina ba da mapung phadri ba yam authenticated oi ba posak makak ngarang nahan gi hauji ki pangthok riba mai pang Ningthou gi pos kanu se machine is justify to bada yam ngan malli haijabani khoi na risi masiya academically yam mapung phaba discourse makak phajana pai khatla kanda asing ba historical realities to the base to kanda khoi gi identity se history na khoi da piba puari na piba karamba identity no khoi da piri do madugi potto khoi lawgadamni maduda chatkadabani habani akhoi na haijariba akhoi wafam se argument se adu ani sobada nasai reservation gi matang se reservation se maitai pangan haiba potto da pibani habse masi lali reservation se akhoi gi identity du gi mamang da prefix ma maitai haiba wahi du yausalak bagi wani prefix tu yaudra so pangan haiba identity tu reservation adum piba yai masagi hoiba identity pifam thopoda piraga adu da reservation piba yai Nepali da identity kano reservation piri se Manipur reservation piri se pangan khakta nati Nepali da pirim Teli da pirim masi maitai Teli haiba nati maitai Nepali haiba nati adu especially masi matang do Jalal da ina khitang kano ta samap hygiene batare khoi gi Pangal community ki di tongan ba history ma leijera badina hana ri khoi chaitharon ko babadi horaga Royal Chronicle London da phongba lai ri khoi gi hojigi Saros arambam Saros Nalini Paratna mana translate to bodu yauraga London gi library da leira bani sigi history khoi Pangal gi history je le adugo Nepali gi tongan ba Nepali tra to other communities OBC natraga adu da reservation gi community ma lak matam da di ma Teli haibu su yauri da maitai hapa wahi si haidi haibu khom da thambiri adubu Pangal da specially maitai haibu wahi si inclusive oina haidai masing baram je da kari ni han lobe mising tang masi ai ngasai mamang da han ba panjagre 1993 da khoi gi maitai amasung pangi marakta pamdabal thodo ama leikibase sige matung da akhoi gi mindset ta narrative ani tholai amana akhoi gi larger context of akhoi Manipuri Muslim haigada bani habama aduga atopa amana akhoi se maitai ga henna assimilate tawrakan da maitai ga nungsina bagi mari ma lakani aduna maitai haiba word se hapchan si aduga akhoi gi identity sida hyphenic identity ohelaga maitai pangan na chatse hena khanba maduna phagani haina khanba adugi wakhalonda lakpa kangluba muthuri ani si dagi tangai phadana khoi hojiki mandal commission gi survey team je Manipur da lakpa matamda ai organization maming do panjara roi masi am sensitive oiba issue ni ana horaiba naha sing da masi provocative oiba por oina thokani ana madu madi ai hajar roi ke organization ama khakna khoi gi identity si gi maming se masi maitai pangal haina recognize to biwa na mandal commission da che thajalu bagi walai okay mathang round da adagi lakheban ozala mathang round da oza site ta thamjagi ozi point oza Jalal na habi ba sai 19 some class ama koi nungai ta thodo ma thokre habi wakhum di history da dum yorabani khoi samok so dum fill tawraga dum lei oza gi era da su dum thena khri adu madum magna maitai amasung maitai pangal ta se nungsinadra natra communities ngi ta se nungsinadra ba habi madudi haiba yaroi madudi ngaki yamna kare haitare wakal tana hodaba kradagi tawni adu masigi mamang da habi tare blood relation da with maitai amasung pangal singi manakta karmaine pangal lakhi aduga karmaine maitai pangal haiba wai sisinaragi haibasi Jalal ju thambire matugi tongan thong era dagi lakhi bini haiba adubu tasena blood relation da pangal sing natraga Manipuri Muslim sing sidai da khoi maitai haiba wai si natraga khoi maitai blood sing sidai assimilate taw de haibi wafam ji zakari haibi ni swai matang ani masi tawrakanda nungsina badudi mathanda dum anadi hana lakhi bani adu matung dagi nungsina bagi chak tu pukhalakpa hektabak nohuna na pukhalakpa oigani haiba wafam ji do zakari haibi ni I would hamzo hairagadi chume oza Jalal na hairi do no chaitharol kumbaba da dum pangal
Sanglen Lingbagi Wari Yauri, Pangal Sanglen is a Pangalgi office ama, Aduda Akogi British Navy account the soup. Sagi Pangalgi department, sings a Pangal Loisang, sings a Tongan Piri, Pangal Ligli, Pangal Mal, and a Pangal Hyper term said Hazana clear way. Adubo. Ako'y nasumiyeng bada yamna surprisingly yamna ngak na thok bada R Brown nara kenoma maitay pangal haiba masu tama masisinarami marakta adwai da mana su sisinay R Brown sina su British ki account pangal su moy dum pangal na yam baloy hai ako'y ki TC Hudson na iba da su dum pangal ni loy na ma aduga hujiki maitay pangal lay na una laiba se chume saigi laibak thiba thodok ama thokhrabagi matungda akoigi mandal commission lae adagi di OBC da chanbagi pot ama lae chalhona na bagi hujikmak manipur da su SC ST gi chanba khotbagi mayam ama issue ama leiri masidi state ka tawna ba pot ama nina akoi di samna harabada akoi di just an opinion ne akoi na pijadori sidi aduga organization amanabu oiro sayo Jalal na hari do opinion ani thu iyam chumi kari gina amana hena napsanna ba amana root tak pani siang na hari kadi maitay pangal na traga pangal haina ay na identify to matam da ay gi root to tak pani siang na hari kadi aduga ay na Manipuri Muslim hari ka na ay gi religious identity to tak pani ani siyam clear cut ni yam na luru ba po nati aduna ay na maitay pangal hay ba matam da ay gi association affiliation ay gi root to ni masida utlise aduna madugi root to ut na nabagi he na closeness ama he na lamdam sigi akogi miho role dagi lairakpani native oibani haibadugi pot tam akoina tawrambasu yai hojiki maitai pangal hariba term se saigi mandal commission da puthoibase aduna masi akoina ngasi gi jukna amuka hanagi do handna yengbagumbani aduna decision ama lawkhre adugi makha da reservation mayam ama lawri aduna nang kanano haiba matam da ai maitai pangal ni haragadi ai gi reservation tanari seats lady hari aduna masigi pot sidi akoina masi larger debate ama changi masi onthok se haragadi maitai pangal dagi koina pangal onsi hanagi pot se koi pamdre haragadi madu yamna larger debate ama aduga government da madugi poto onthok piu akoida nungaitre haibado madugi potuni aduna ani maksaina sahari duna amana root takpani amana aigi religious affiliation takpani masida thoina adu kaktene na tham okay si tasin har kan anjoni mai tar mi na piba mingthol aduga isara thonjo mingthol sigi nungai sapa aduga pangal lamoi ni hingba natra Manipuri Muslim moi ni hingba natra maiti pangal moi ni hingbo rasu ahum maksi sapti mane tongan mafam da sinna rupa suki tongan makha poli adubu hena larger scope tu hena naina su oisunu matang da yan tenta ko break so ge break ki matung de ko yan thon sarke impact ni su ming ta don lebiu break matung da mayam pung tanam no sari naina jari basi su over pangal identity have tare masi ko gi pangal identity ki matang da maitai pangal Manipuri Muslims natraga pangals haibasing da akoi tongan wan toksing tholok basi matang da duga break ki matung ja Jalal da laksaram ge point si Jalal ngai su tongan ba lyric sing reference mayam haibi de bu referencing si loinemak sumda baduna tongan wafom thangraga asagi akoi gi pangal gi khorofam isana khangjaba history da haitare lyric tuna iramba lyric tuna hena phajana iramba su yaw poy kitang wana iramba su ya dubu isana khangjaba da pangal gi identity natraga maitai pangal gi identity not only akoi Manipuri Muslims ahum maksi loi inclusive oina nainara kan da haitare Manipur da pangal community Muslim community Islam dharma sapasing lakpasing siki matang lakpada ti koina thengnajarak pada haibtare history da sum yoram da koi piba masa ningol masa haibtare maitai ningol sing piraga pangal sing sadalung santorapani yam lakhi benate Bengal degi haiba wise degi pangal haiba wise sinarakpa pangal si strength ni haiba ado tongan khudai basing haidana khudai basing manan magi sin pamsing mana haijiru basing mana taru mafam sing degi kan da yumnak pi bagi wafam sing boler mai ting tongna duit kangla da bobo hojik se khoi pangal loisang haidana matam da satnaraga pangal oiba loisang ma di branch ama office ama hanga adu mai sanabi sudum lairami adi Manipur gi maitai Ningthou sing marakta yamna hena dharma dhaksin ba akhoi gi Bengal dagi lakpor su ap Nepal dagi lakpor su akhoi Manipur gi dharma sanamahi bo su Hinduism bo su sabtaba yadi haibagi restriction de leramde Islam dharma salhalaga dum thamami sigumba mayam si lakpor da isha da kari feel to bi I mean not only lyric reference not the pangal Manipuri Muslims adu maitai pangal haibas da isha da power kari feels like bi being as a pangal I'm very proud pangal lama waina I chok thok sei aduga lamdam sigi indigenous amoina native amoina akoi pangal haibasi exist tawrai aduga exist tawraga lairi tungda su exist tawraga laigani aduga pangal haiba community sigi magi culture magi identity
मागी लेरिबा फूड हैबिट लेरिबा बयाम सिदा कोई मणिपुर लेरिबा कोई मैतै इचिल इनाउ सिंगा यामने हेन नक्सिन नहीं हैबा इगी वाइबा रिलेशनशिप ता कल्चर गी वाइबा रिलेशनशिप ता आइडेंटिटी गी वाइबा रिलेशनशिप ता याम नक्सिन नहीं हैबसे मसिया कोई याम humbly accept tawि तबो तबो आइडेंटिटी सिगी ममांगदा प्रीफिक्स नत्रगा सफिक्स तौरगा आइडेंटिटी से मसि सबमर्ज तौबा colonization तौबगी वाइबा थौंग अमा लाकपा तारगदी मसि it's not a job मसे survival of the identity की क्वेश्चन नि मणिपुर हौजिक लेरिबा पोसेक्सिदा मसे याम सेंसिटिव ओय याम कुपने एकेडमिक डिस्कोर्स तौबा मथौ ताई हाथू हाथू होबे होबे कैथेन नंगनबा वारेब लोबगी थबक तोक्सी मसिदगी यामना फत्तबा नेरेटिव म्याम मा थोलक याबा लेगनी मदु थबक तो तौदबिदा अखोय अमुकोने याम फार्मली डिटरमिनेटली अखोय डिसीजन अमा खक लौजै अखोय इंटरनेशनल लेवल दा अखोय ओपन कॉल ऑफ इनविटेशन तौजरगा स्कॉलर मखैदा अखोय यामना मपुंग फाबा एकेडमिक डिस्कोर्स अमा खक अखोय मसिगे आइडेंटिटी की क्वेश्चन सिगा मरी लेना अखोय तौजगे हाना अखोय चपचाना डिसीजन लौजरे अदुगा थौरांगसु तौबा हौजरे मसिदैसिदा अखोयगे एनी स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन अखोय याम फजना वामली अखोय वेलकम तौगनी अखंगबा मीसिंगना मसिदैसिदा माना खंगिबा पोचिंग दो पुथोकपिरकपा नैनबदा पार्टिसिपेट तौबिबा मदो याम मथौ ताई तबो तबो डिसीजन नम लौबा तारगदि पांगन सिंगी डिसीजन पांगन सिंग लौजगनी पांगन सिंगी वाइबा डिसीजन लौननबगी वाइबा चपचाबा ऑथेंटिकेटेड वाइबा कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल सिस्टम अखोय 1997 दगी होना कोई लेजरे मदुगी चलिबा फंक्शतुगी मखादा इनक्लूसिव वाइबा मोंदा कोई लौजगनी ओजा हैबिनि सिंग की मरतना वारिम लौबदी मरमतगा समजन जाओगे अखोय याय माइपाक निंगथौना नैना बिरकपा अखोय यामना अप्रिशिएट तौई मोयगी सेंस ता मसिदा करिगोंबा कोई नुंसी पामुनबगी नत्रगा हिस्टोरिकल अकाउंट द करिगों पोसक अमा कंट्रीब्यूट तौननबगी अदुगी वाखलोन द मोइना थांजन बिरकपा कोई अप्रिशिएट तौई बट डिसीजन ओइन ऑनथोक बिरकपदो मदु इनक्लूसिव ओइदे ऑथेंटिकेटेड ओइदे नो नैनरिबदु मपुंग फादे तौखरिबा थबक तुसुम पुंग फाबा ओइदे हाइजबनी मरमदि कइनो हाइकांदा मणिपुर की सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन नि हाइना लैरिबो ऑर्गेनाइजेशन म्याम खक यावरकांदा अखोय पांगल कम्युनिटी की वाइबा अखोय की एपेक्स बॉडी लेजरी देन अखोय की नुपी की बॉडी लेजरी एल्डर्स बॉडी लेजरी इंटेलेक्चुअल बॉडी लेजरी रिलीजियस बॉडी लेजरी तोंगान तोंगान बॉडी म्याम खक लैरिबो सिंगसे मसे पुन्ना यावमिनरकांदा एकेडमिक डिस्कोर्स तो फजना पुंग फाना तोमिनरगा अखोय की आइडेंटिटी की मतंग द वाल लेपनगदोरिबा अखोय की एक्जिस्टेंस की सिग्निफिकेंस की मतंग द वाल लेपनगदोरिबा सिगे मतंग यामना मुपुंग फाबा डिस्कोर्स अमा वैखिदबगी अवाटपदो मदमखा अखोयना हाइजबनी वफम जे मुपुंग फाबा हाइबसी अमतंगा पोरम अवरतगा सप्लीमेंट तौया 1606 तगी पांगन सिंगी सिग्निफिकेंस से मैतै निंगोल लौबगा लोइनना हौरई हाइबा नेरेटिव अमा हाइरकपसे मसी मा अखोय स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट तौई मरमदि कइगनो हाइबा मतमदा इन ngasai mamangda thamjakriba 1606 की इरादा अखोय की पांगन सिंगी एक्जिस्टेंस लापगी पांगन हाइबा टर्मिनोलॉजी से 1606 तगी नौना थोरप नते अदुगी ममांगदगी इवन रॉयल क्रॉनिकल्स मसादा यावजरमबा पोटनिना अदगी अनी सुबदा मणिपुर दा हौजि हौजि खुंदारिबा अरिबम हाइबा सागैसे मसिमक्सु 1606 ता सागै पीबा मतमदा हानना लेरंबा कांगबु मखैदो मदुगी सागैदुगी ममिंग अरिबम हाइना पीबा हाइना हाइरकान अरिबम पीखिबे वफम लैरि 1604 दा मणिपुर दा अखोय की लाल अमा खक तौई कसारी सिंगना लान तौरै हाइरिबा लान सिदा अखोय की लानमी मरी खक लुचिंगबा लानमी मरी खक थोरखी लानमी मरी दुगे मनुंगदा हाइरिबा पारा कोइरिंग हाइरिबा सेमसे अरिबम सागै की पुको That means 1606 की ममांगदा 1604 दा लान तौबदा पारा कोइरिंग कोबा पांगल अमा खकना लान थिंगनबगी एक्जिस्टेंस लेरमबनी मसी मरम अदुना 1606 तगी सिग्निफिकेंस अमा तकलाउना पांगन सिंगी खुनथोकपन नुमितनी गायना that means आई इसामक पांगल लमोइना आइना बिलोंग्स टोरिबा आइगे आइडेंटिटी सिगी ओइबो खुनथोकपगी नुमित अमा खनन नैना बदा आइखोइगे लैरिबा मयाम से इंक्लूसिव ओइरक्त्रगदी अद्वाइदा खितंग अखोइ ह्यूमन क्राइ खितंग लाई अन मसी यामना नेगेटिव ओइना अखोइ कंसीडर तौरोइसि अखोइना याम ngakjariबदी याम क्वेश्चनेबल ओइरिबदी लेबाक की असुक यामना लुरबा जंक्चर अखोइगे लेपाक काइगद्रा काइरोइद्राना निकनिक लाउबा मदुगी यामना स्ट्रगल तौरिगै फेज असिगी मनुंगदा मदुसु पांगन कम्युनिटी की ओइबा वाल लेपनगदबा प्रोग्राम अमदा पांगन सिंग इंक्लूसिव ओइदबा
mapung phan inclusive oidaba adumba seminar amakha taha tawbikiba seminar tawbudubudi yam phare adubu hatu warep lawkiba warep lawthokibase masa khoi da khitang masigi intention si khitang chamam na badu yan tori do za khoi kana tori hojuga hariba Maipak Ningthou committee si matang history aina su happen naina jaba da haib tare si tungan ba khoi gi Maipak Ningthou Maitai Pangal Maitai haiba wai su adum inclusive oina torami Maitai Pangal kunthok ningsing thorom committee haina thame do anyway say da khoi yori se Maitai Manipur Muslim welfare nga hangi hariba committee this da yauri sing si mani Muslim go iba tongan ba loop sing adum all Manipur Muslim da inclusive toroga hai tare si adum yauri adu masima kaina plot thanda da loina makti yaw de mapung oiba mainstream akoi ki body sing yautri mapung organization ama yawi have is yai yes akoi accept tawi organization du ne yawbiri badu so akoi yai ke su kai they are also having the interest of pang adu akoi yai but akoi ki inclusive oiba pangan ge platform yaure have taraga de we can't. Okay, adu ki matang yoro di pangan antarga Manipuri Muslim sing antarga Maitai Pangal sing ki Manipuri ki oiba platform ji karam mana oiga do haiba question ama su yam chawno lakpasu yai adu da ngai question hangningai lete that means since 1997 dagi akoi historical kano leje account leje yam clear oiba pangan sing ki elders body kanano pangan sing ki organization mayam ki apun body na kanano aduga pangan sing ki leiriba koi intellectual forum kanano work toroga lakhiba ngatini adu bo za Pangal gi organization mayam laga su Manipur gi su Maitai base organization mayam su lei hamna da emsu satra organization dar su emsu da yauraga desam aduga hoji kse tongan bam tholai mai wakalon tongan ma thola ganda adubo khali badi Manipur gi inclusive oiba wakandani yang khali se tongan mai organization emsu na loire entraga samna habda aina student organization maming pale haidana madubona fare entra phati haiba khomna tabida muslim su masan decision logo the inclusive oiga da ba adubo inclusive logo decision haidu kadai bok to lakada habdu matangi khoi seminar ma ju hena chawna pangtho bu oijeno but ai oza kana oza site laksaram oza sat laksaram oza sat hoji haibi oza Jalal na su yamna points clear oina mamang su man hana sin naina bata yauda ba hai tare na bati Maipak Ningthou committee da ai adum haipet taja ba sudum lei tongan madu da pi ba seminar paper sing to edum khar dum collection tawse but hoji haibi ba 1606 ki mamang da Maitai Pangal sing khagem baga lan toro matan da madu gi matam da era da thoki bani haibu gi nata bata adi mamang da lakre haibi wafam putho piri basi matani kare haibi ngi sing musi haiba hoji ki akoi yamba Jalal na hai ki badi matang da ai kano ta clear ta tawjage haibdi aikoi gi marak sidai batim khataga aikoi na Maitai Pangal haiba Pangal da Maitai tapkani haiba gi seminar na te koina tawki basi Maitai Pangal haina aikoi na reference lau jadi di government na gazette ta phone ga lai khraba adum ba lau da ya da badagi haiba mingdo koina lau bani Maitai Pangal Maitai tappa Pangal tappa gi seminar na te koina tawri only numit khatang puthokpa gi seminar ne Maitai Pangal tappa gi ana haiba si ngasi khakta pangan kai seminar pangthok seminar Maipak Ningthou na seminar pangthok pa sida khakta Maitai Pangal na pakpa nate hana haube hek pi ba numitagi Maitai Pangal haiba si lakhrabane matam asuk yam sang ba gap ama laikre aina haijari bana ado hauji aikoina seminar pangthok ki badudi Maitai Pangal Maitai pakpa pakta bagi nate aikoi numit ama puthok pane aikoi gi seminar paper sing du loina pabiram magadi yamung na su bhab loina tabiram lagane seminar sing du pa matamda hairiba aribam hana haiba hana mamangda Ningthou aikoi gi khagemba Ningthou khagemba gi matamdagi mamangda pangan leirami adu makhoi du aribam sagai ena counter roga sagai piba matamda aribam sagai oina pi khiyai besi chen ba yar roi yare to bu sagai pi khibesi karam kanu ai question sagai pi khibesi karam kanu hana mamangda leiramba aribam si kari sagai pi khigeba makhoi da makhoi si kamain to na recognize to krabra kamain na recognize to khrageba moi se moi de recognize to khibagi kari leirageba makhoi lakpa yai thang sabai lakpa yai nongmai sabagi lagam bai yai any lagam samna harakanda ai pramana khat tawjageba hauju ji Maitai gi marakta su Pangal gi marakta su Maitai gi marakta su Pangal gi marakta su Bengali oiro XYZ Rajasthan da gi oiro laga Maitai ningol Pangal ningol leiraga lauraga sida leiba yaureba sida leiba yauri leiba singsi makhoi si akoina Manipuri ni natraga Maitai ni Pangal ne sagai piraga thamgiba karam hamda yauragi habadi aikoi gi hairiba mamang dagi lakhiba posigi
मागी तोंगान बा सिगी मतमदा लागा सिगी डेट सिदा लाखी हाइबदु करिगुम्बा मदुगी यामना मकुप ताबा यामना चंचन केना कुपसन बा अदुगी दु करिगुम्बा डेट तु पुथोकपा ngambib taragadi madudu harau harau aikoi Maipak Ningthouना वेलकम तौरी देन आई सिरा मत पंजगे अखोई की जन बियो यामना मतम सियाम ना के मे इंगा के ट्राट्रे नि पाबायना जस्टिफाई तौरी अखोइना अदु करिदा बेसिस वर तौ अखोइना चैथारोल कुंबाबा नोंसामै पुया पांगल थोरकपा हाइरिबा अतोतोप लाइरिसिंग हाइरिबा लाइरिसिंग सिदा पांगन सिंगसी हाइबा पांगन सागै पिखिबा अखोइगी लांदा लाखिबा लान मतेंग पांगबदगी लाखिबा हाइबा पोसिदा 1606 ना लोइरमक पी हाइरिबद्र बेस तौबनी अदो हाइरिबसिदा चैथारोल कुंबाबा अदगी नोंसामै पुया पांगल थोरकपसी मोइन हाइबदु करिगुंबा यादे अदुदा हाइबदु यादे हाइबा तारगदी ngasai ko yambungna pibi khiba khoi gi hairibasi pangal I chaithar kumbaba da haigi du ayaba du khaktang lauraga aikhoi ni thamoi ni yaningdaba singdudi laudaba gi fiyo malai haiba lauba taragadi manipur gi chronicle oiba nate 1606 ki mamang da ne ai ke no haijar ke 1606 ki mamang da manipur da pangan lakhre haiba gi historical reference hai chaitharon kumbaba na pire detail oina haiba 1606 dai lauri je kramai lauri adu dai bio ngasi da aikhoi gi seminar sing da 1606 ki mamang da hariba sing du lakhre Ningthou na recognize toba aikhoi gi hariba aribam sagai gi matang chi aikhoi gi seminar gi se phung da loimok palle madu Ningthou na recognize to bosu sida lai re aribam sagai gi pukok ni hariba para koireng hari se 1604 da mal Maipak ki da matta mohut silag lan thena ki ba athau ba mari gi manung da amane madu gi do aina kainam haije gi adu gi Maipak ki da makta lan thena ki ba thena da history sakini leiramgani thena ki history sakini history to sida lai re ba history semba yaroi ba history semba yaroi leigani ba but Manipur da hairiba samna harakanda Manipur da laiba pangal aikoi gi sagai singse aribam mana sagai pi gi banu mit tagi hogadam hari bravo wari se sagai pi raga khun tahan gi banu mit sagai pi raga official oina khun tahan gi banu mit se sigi sine akoi na puthok chari se sagai pi raga Ningthou khage mana ai kenu magi mamang da palamba Ningthou sing da kumomba 1524 dagi 1542 phawa palle adagi tangjangba 1542 dagi 1545 phawa pali salamba 1545 dagi 1562 phawa palle खिदंग टेंशन बिरगा हाइ तारे मजाना हाइबिरि जो आइडिया तो मयाम अखोइ पैनलिस्ट मयाम लेबिरंग गनि खाली अखोइ सु लैजे हाइदि मदु रिकॉग्नाइज तो बन मितु द लौर कान अखोइ पुथोक सबनि हाइ ओजा जलाना खनबि अदुदा मदु पुथोकपदुना मदु फाइनल ओबि यारो हाइबो फमदुनि हेन ब्रॉड हेन नैना बम संगे हाइबो matang lak ke ko ai khoi na yes Maipak Ningthou ko ba organization lama thopi rakpa aduga historical account contribution account pibi rakpa khoi welcome tawi hai gre yam negativity da sanna roi si okay negative laite aru makhata na khoi hen more discussion tau khi si ha ba wafam su khan na ba lai ko pau phau na ba su lai aduna yam negative oi ba wa su haining de tabo nahan tau khri ba seminar do madu madi totally madu unacceptable oi aruna sigum ba thabak si matung da tawhanning de maru aina 1606 ki mamang da Manipur da pangal lai khre ha ba se masigi historical significance laire ana 1606 tagi pangan lakpha haina adugi significance piba taragadi madu a lot of controversies thorkani 1606 tagi pangan gi sagai lakhre haibadi yai aduga sagai laktringai gi mamang da pangan laikhiba sing do 1606 tagi pangan lakhibani hai taragadi makhoi sing dugi existence yaude even akhoi gi aribam sagai sin nataba sagai khara masu lairi maitai dagi direct musalman ongiba aduga Manipur gi akhoi gi lairiba object ki chanai ba sagai sida tilakkiba sagai su lai ai historian man tabadini na madu ai adom da yam changchang de ana akhoi academic discourse ma khata na akhoi taujagani mase sida akhoi negative oiba question leite Maipak Ningthou su koi negative oiba question leite tabo pangan gi oiba decision se mase pangan sing gi oiba level da khoi laujagani mating pangbirak pa khuding makte khoi welcome tawani okay pangan gi decision khuding pangan laujage haibaduni oza side ta laksage as a scholar amo ina haitare haibi iba question ani oza gi kano oza Jalal gi opinion su laire aduga Maipak Ningthou committee gi observation am su laire ani sida bias night bi mong da haibitare hoji laire si taseina Manipur gi history ma haibasi aranba tawba nataba mathan lanjan gi basum yaw da banate date ama fix taw matam da date se hongtong onjin samna ha ba onjin bokta khongjom lan gi committee si khongjom lan gi nimi si kulum doi ni kunmanga ni haidana hoji phawda
samam na madum lainari kulum doi kambu musu dum laijai kun mangai kambu musu laijai adubo pangan gi not only Manipur Muslim aduga Maitei Pangal po harso inclusively ay Nigeria se pangan katang habjanate Manipuri Muslim tang habjanate Maitei Pangal tang habjanate latat I bari I masel kundaminari be isil naw sing habitare khoi gi see that inclusively nainazabani ado hari bos posida amana haibada amana yanadaba amana haibada amana yanadaba sum exclusiveness ki wakhal pogadi madi fix to bodu oi thokani na thajabera kamai lei mase observation da as a scholar puthokpa scholar sing na puthokpa ozagi matung da lakpa scholar mayam puthokpa sum chumak mayam do hana to kibdu lali na sum sakhi ko to wi masak lai bra do hom to kari habini masida aina haijaning base kari ne han bada akoi gi laibak yam phabani community sigi kari kino hairaga akoi gi itihas se maitei singna nongsamai puya amadi pangal thorak pese ibiram base natragadi tasengna history su leiram moy akoi gi adum oral tradition da dum chatlaga ngasi khanari da amuk hena naina da dum jamam na leiga bani first ta akoi na aina gratitude uding ba as a historian na moina uding base akoi gi lamdam sigi ahal laman akoi gi laioi khraba singduna akoi gi record thambiram baduni aduga masida su thoina chamamna babudi nati kari gi no hairaga usagi aisu yajaningi manipur gi muslim se nganna laami 16 jo khage bai mamang da laam bagi record mayam ma le nongmai sarbagi pujal lakhi bani haibagi moido ari bampi haibani aduga aina just haijaningi badi seminar sigi maru oiba pandam haidare akoina paper pari su seminar du gi pandam du dani makoi gi pandam di symbolically state china numit ama lepaga phangwas numit ama haidare aribam je la su makoi gi record se samna har da nongsamai da palamde pallibe se haijage nongsamai sida footnote ta haidare makha da opinion ni karigi Ojal Janab Khan gi opinion ni 2014 da nongsamai se mana hanba matam da pala koireng hariba nupa se aribam gi pukok oiram gani haibani nongsamai da di panbanate magi interpretation ni hariba poto adagi adumadi leizare adu problem yamna nate pala koireng do muslim oiram gani aribam gi kari ni madu kaisu problem nate khwai gi luri badi makhoi se lakhibagi chahi se leitaba saigi makhoi na pandam sina saigi moi gi kari haitare organizing committee sina pami sina symbolically numit ama lepaga lep thu aga state recommend tawraga state sina maitai pangal se makhoi lakhibagi kumuna ma tawge haibadugi recommendation ni akoi da paper paba matam da so adu khaktani moi na tariba resolution so what is the importance of that adra asaigi date si asaigi nongsamai nate phangmanina haibani nongsamai puyada ta inga adugi question do phangba tarik ama haiba tare lakhiba se karam kandagi khoina tarik ama lawgadagi haiba sida aina paba paper da mak ari bam gi dum yawe loina mak yawe yauri ba sida tarik phangdaba duni ana tarik ama phange haiba duni organizing committee na madugi decision ama organize haidi numit ama phange mayam na yanare tara tre ni sidi lan loiba numit ni hairaga inga gi tara tre ni se aikoina masigi pot se state da recommend tausi haiba duni adu khaki wani aduga maduda larger debate tudi wona muk lakhiba yai lakhi da basu yai accept to yanagi basu yai yanagi da basu yai yanagi da batham scholar me amana time will bring hai dare okay last point da Jalal yam tetana point am tangai tani madudi koi manipuri mai pangal sing hai tare yam culture da yam na dum assimilate to gai tare blood aduga season ba sakcha hayana ba duga tonga tong culture dum nainaraga adum muslim sing adum haijege maitai pangal har so dum yai sai jage pangan singa maitai singa dum tona tina lakre hai tare adu masidadi yaubiri ba parents ku dum yabiram ganin thajai which 50 the blood dum assimilate tawre ha koi maitai ngol gi ba sadano dani haibo hom lete hana lakhi ba nat ko lakhi ba numit ma puthok padudi hena larger observation ma darkar lai haibani adu hom ni allah yam tetan observation kari haibini saida hojik lai ba issue sida pangal lakhi bagi haidna koina date ama significance piba madu koi AMMOCOC ki maikai dagi strongly koi object tawai adu ani issue bada pangan singi waiba koi gi cultural renaissance cultural koi revisit ama historical revisit ama kanna tawna ba hotnari ba koi aseng ba identity ki clarity ma koi revisit tawna hotnari ba even ai ngasi kano tawjari ba masi koi gi pangan lengyan phini koi gi pangan saktak phini masi sumaina koi gi waiba identity ma even khwangnam promote tawna bo hotnajari ba sigi stage sida pangan singi waiba significance ama pi se habada historical clarity laitring aita akoi mayam gi oiba unanimous oiba consensus oiba aduga academician singi inclusive oiba adumba platform am laitring aida yamna hathu na kaithen nang na ba decision lobagi maru oiba nung gi oiba khalon je kari no madu amta haibi
Okay. Oza kumbiro. Sige jun tag. Haziki matang sira unanimous oide ma'am akoi gi paper sida lei jare. Sida akoi mamang da hagre. Haiba Manipur da leiba scholar sing. Leiba haiba akoi na numit amo puthokpa sida haining ba yetning ba paper pinning ba khuding mak akoi welcome ni open ni masi October gi date 20 phabu gi manung da haiba pinning ba matam pinning ba ining ba khuding mak submit tawjaro adu khana se bani then akoi si ama electronics media ma di paper da akoi already lauthokre then Ningthou se karam balup no ado maipang do akoi maipang ni thausi adum da chathada video hujiki ojai observation thabiyo agi ofam du di akoi na jo ali na sun akoi seminar taurisi Maipak Ningthou na date lepa nate number 1 Maipak Ningthou na akoi na paper da hai khra matung da ai ba singsina laaga ai ba singsina akoi sumaina si pajage si gi history se akoi phangya na makoi na puthok charaga makoi na pirambo observation mayam du amuk su makoi panelist mayam du kauraga phamin naraga hai ba sing du gi signature loina mak laura kanda makoi na date asukta tare haina makoi na pibu du akoi na lauthok pani habadi Maipak Ningthou si history an natte then akoi di madu conduct organize to bani ado pirambi ba history an mayam duna doctorate mayam yauri history mayam yauri makoi na piraga akoi gi side akoi lot na thumna tawkhiba leite Manipur ma sa pum ba akoi paper da haido i loimak khangal le masidai da lot na thumna tawkhiba gi maung da haibadu madi madudu tasengna lan bani madudu haihan ningde akoi samna ga any amana tawkhibada madu akoi thung launa hangda le karigumba evidence mayam pusalaga Maipak Ningthou da hujik su lakpiraga akoi sigi sine han appropriate oi masi chatna si kamai khana se abada akoi thung launa committee na su madu gi du madu tongan scholars ngi mo lora kan puthok na bo hona jabani with inclusively pangal community ki damtu hona bani tongan ba mi amadi yeng banati adubu oza kano oza jalang ju pen da khara leram ba yai madu pen da mayam si masida haina bagi muhutta aina hajaning di inclusively masigi si loina ma khoi gi subsal lakanda Manipur gi pangan sing barakta maitai masa sing ne hena khangda ban lon ari basing che lilong gi pangan sing kwakta gi pangal sing lo le hab si isa ju ya biram gani masi with khoi maitai khaktana maitai masa na khangda ban lon Maitai community na khangda lon pangan community na ari ri lon sing che puthora ga hosi phau da sin na wafam nei redu masi wafam je sigi Maipak Ningthou committee na puthoko wafam aduga tongan taw na pangan gi organization mayam na lepi wafam sing aji he na marik sum wafam amada he na marik chama numit amada oibu oisanu yana babu oro yana du yana na bagi inclusively yen ka da madu punamak si khoi gi nungsi na babong na purak si aduga he na arik sum madu puthok che wafam se khoi guest ahum dagi khangjare madu di Jalal gi opinion su madu yaning da opinion mayam haraga so inclusive wakhalon na pongdo pire to Maipak Ningthou committee gi maiki digi su hena inclusive oy mong amda hena broad oy mong da kano to no observe to no wafam nei duga scholars ngi maiki digi su adu mam ayek sing no midama hena puthono wafam du mo khoi hona na bagi thak tu le yam ngai jai ga sigi issue over pangal identity yam thuna masigi numit mayam na pami budu oy boy senu oza Dr. Syed Ahmed with Arshad Baseimayum oza SM Jalal guest homa punga sigi topic sida tongan opinion pongdo pi bagi no da manu honai maiki digi hanan thaga sei loina nga sigi ne di manu nei throm se matang se tension jare mayam pong poroi bena khrum jari